Kokori ke hu whamoa I he talamalo whanua ka maenga hi talawhatapu ko toape. O ku whaatapu atu he polo kalamani ka ata moe whainga maari e koni ke whai ai whatara noa whaos ki he quantitative whikanima o wawa tahanima. Tom whapaia ko e whaos ieni e ma ngahi polo kalama ko ia I he campaign ko ia ki whalearea I he wafe wani. Ma pa ko whiwhia ma whainga maari e koni he pongpongi. Ke whai ai ha whatala noa ke te ka ki mo ai ko whiwhia ke taitangere ki mo tolu ka kotoape mo kao mai mo ki maua I he polokalama ko ia o e pongpongini. Taim tatape ko whiwhia ke taitangere tom whapaia I he laine kune heni ke ma whahauka te polokalama pongpongini. Ko ilo I pefo ke ku ke wholau pe ku ke au mai eni I he wholau ko ni ki New Zealand ka ku ke whiwhia ke tom wha ka ku whiwhia ke family. Ma loi tau mau e pongini solo. Koi. Ko pore pe ke u fa malu atu e ngahi tala whakatapu ka kato na whawhai me studio po ni. Ka tā mua ke tā ngā au e peha ngahi rea whaingo fua he pongini. Ko ilo pe ko e polokalama whakaosi eni. Me weekend e walu e lere mai tā polokalama. Ko whiwhia lahi ke o mai whainga maari e koe ni.
ke whakaosi e tapo ka mahe pongpongi. Nau toki tu uta mai pemi pango ane pō i he waka i he ua. Nau ki wholau hoki pango solo ke ki huwhi whare lotu ai. Ne ongo pe ene whainga taa ka te au mga tuunga i he ngai whatongia i he kempeini. Kana e toe mahu inga pe e kuau ke hu whare lotu ko ni. Whare lotu pe whare manatu ai whare lotu nei langa i uta mai i he taha hiwa fitu ni ma. Pako hono whaoe ni whare lotu i he no tak ni manoa. Ne ongo pe ku ongo i whaingata ia i tae whi mawahe mo ku ka i ngā me i wawau taha nima. Ka nau ai pe ke mua ai mea koku mua. Maka nā tuunga i ngahi tui whakaloto. Mo i whakawae na whai he tangata e ki he mua ui hono langa whale lotu ko ni. O tataki mai a mau whamiri o au ke aho. Mahalo ki ongo pia he pongpongi ni solo. Ta hoko mua ki ta poka ama. Mahalo abito. Koe, whawhiawhia pito, koe ongo whawhiawhia ia. Ai lau ki tau sio atu puka tauen e whiha, ai langa koe ia. Tangata ai ki e whare lotu, pe ka kai ne toko whiha ko nau lava. O whaka au ke ai, mo nau hu ke ai, o whahoko ai e nau lotu. Whakawa au whiha nau wā, pe mo o tua koe me a whawhiawhia ia, tong wha, lava le rei atu ai wholau ko ia. Ta foku mai ke ta kempeini ke ta programa fa osi ahoni ko ilo ko ahoni foku o ku tapuni ai ngahi kempeini ko to ape ka candidate ko to ape ki fane area i he wafe wanima ai osi he taha wa ape taha something apo ka i he pehe ko fa ngari fa osi ni ke ta programa ko i he programa ko ni so far ko ngahi programa ko ta fa hoko me mua ko ngā programa le rei apito o tokone lahi apito ia ki o kai ki ngā tape wa tahanima ka ki he mahino ko ia ai ka kai ko toa pe kuna ulawa o whanongoa ai ngāhi programa ko ia i he ngahi wahe kuna whahoko ka koe ahoni o ku tā foki ki wa tahanima koe ngā koe wahenga eni i he o nau ni ma he to apelulu ke nau whili ko ia ai kantideti porque foi uma forma máquina tolo e he wafe wani ma ki he wafe wahiwa ka i he taim tata pe ko ilo ku ke mea pe i he tu ko ia avawa ko toa ko e wa henga ni o ke o mai ai whakau ko ni porque whakau mari eni ko mafu eni o vawa o tu i vawa tanima ka ko loto pe ke o at ke te ko e tonfa ke i tala no mai i whakau ko ia i he programa koe ahoni. Mahalo so. Koe tā programa kien hono hi wā solo. Mo nei nofo peta u programa ki he ikanomika mo i langa whalu fua ko tonga hono ko toa. Mo i rol mahu inga ko wa tahanima. Ki hono teke whai whakau koe ni. Koe whai rea ko loto ke ngā au e ake tapo kalama whakaosi ko ni solo. Ko wawa tahanima. Koe maf te fua ia ki ono langa whakalaka wawa ka mā tonga whakaluku fua. Ke maino i pe solo ko wawa tahanima ko CPD ia ko Central Business District. Tantau pe mo loto nuku alofa. Koe mau inga ko koe ai u kolomua ko ni. Tau te whito ki wawa. Ko nau tolu te nau whawhanga e ngahi le rei ko toa pe ki taha whaa mo taha ono. Koe whito ueni o ku ngā wei e paanga. Koe whito uenu ngā wei e kakai. Koe whito uenu kua ko i ai mo tu e ua piako lai taha i wawau. Whare maha ki kau polisi. Ha peha ngahi pot ngā ue pure anga. O tu e toa e wawau tahanima. Paka tau sio ke ngā CVC ki he uhila, no tu whaki e te uhila, tu whaki e tu e vai, tuku anga lolo, waf. Koe u whatongia ko toa koe ni, o whakahoko tu e mi wawau tahanima. Ka iai rewa, ha mea e hoko ki wawau tahanima. E palo parema e tau lolo, e palo parema e tau ea laini. Pea palo parema mo ngā CVC ke kakai e whanua.
pa e wesia, mo e toa whatongia e kau ngā ue whakapureanga. Mātunga i he tō lalo whakaikanomika whakalufua whonua. O si iau mai e pe o wesia e pe kau ngā whakapureanga i wawa. Si kau whai ako, mo e whatongia mama whawia nau tolu. Koe ke lawa e pureanga ia whai tohonia ki anga wāhenga ulerei. Ke whakakatoa ki honau whatongia hono a koe tau whanau. I se vesi i he ngahi whare mahaki. Si e kau toke tā. Kai ke maa kau toke tā le rei. Kai ke maa ngahi mea ngā ue le rei. Pa tain ko koe o hoko aha ngahi palo pare mai i whare mahaki. Si li e kina ka kai he taime ni. Pa ko kore pe he hufanga whatapu. Pea si i mōre ai ngahi mo ui. Mga tounga i he tōno no e se vesi koe ni. Winga e ko koe tala noe a honi. Ko wawau tā nima. E mafu te fua ia. Ki wawau whakalu fua. Ka o maa hono langa. A tongani whakalu fua. Pea hai whoke ai fwoi. Tau mua ko ni solo. O hai whakawholofola pe ke tu whanua. No whai koi pōwono. Ko pōwono. Ko fu maka ko ia. O tu pe moe wawau tā nima. Pea koe whatongia ko ia, ko tui ke whatongia ma mawha ia, ko hiri whaki mai ki he kakai whiri o ko wāhenga. Ofa pe e solo, e hoko e tanga ki poro kālama, poro kālama ageni whikahiwa. Me ko whenga, me ta whenga ki ta whakamā mai kakai, he mawha tuki koe whi whatongia koe ni. E ko wawau tāni ma, koe fuu, taula mā lohi au pito i. Tau te whito i whai koe tuk whanua i pōwano. O ku whakamahino me kua hiri, koe whanua eni po koe wāhenga eni. Nei whalala kia sias tu pōulaki. Ke kamana i me iai, ono modernize, kono whakalakalaka ia tō ngani whakalufua. O tui koe whoi kovi nā niti ia nei whai e sias tu pōulaki. Moi ka kaiwa wau. Kai tau te whito ki ka kai o wāhenga. Ko kore tueni ki ka kai o wāhenga. Ke ua te mou to'o maa, ai whatongia koe ni. Koe whatongia whaka o tua eni. Ai tuku mai whalala ki a tau tolu. E mara tu ungai whakalaka whakalufua ia wawau. Mara tu ungai lakalaka whakalufua tonga ni. Mi he ta whiri kona koe e whai aho wanoa no wema. Ke ua mua te ta to'o maa, ai whi whatongia ko ia. Kai ta lotu, ta sio ta kai holo. Ki ha ngahi ata, o ngahi whakamo oni ko ha sino mai e anga e tau nofo. No whai ha ngahi ngā aue, haka kai ko nau whai ha ngā aue, haka kai ko nau wala toko ni e society. I he ngahi tapa kehe i he spoti, au ki he ako, au ki no toko ni e masiva, e hanga tau nofo. O whe mau ha kakai ko mateu, kakai ko nau si i nofo, mō tolu i he taula. I he whaingo fua mo whaingata. Ako anga ia ku tau tapa solo, ko iloi ko e tapo rama whaka o sien. Ako mahuinga pito ka te au, ke atu e tau tapa ko ni mo e kore ko ni, ke kakai o wakahanima. Pe ko haite mou whiri ai he aho ua noa no wema. O kore a peho mou lotu, o mou loto ke tau ataina, o mou loto ke iaha of whaka o tua. Pe mou sio ke hangahi ngā au, e popone hangahi ngā au e nai whai he motu ani. E aonga ki he wahi whanua, pe aonga ka ngai whamiri masiu, aonga ki he lotu, ka mai kolo. Ko whainga maari eni, ke kia ngo whiri e motu ani.
ke hae e kovina ni te koe ne whai po wono, ke hae Ke. o ki au o koe. Ke hoko ka motua ngā i whakase wāniti. Whakaawa me tapa whasi i ke whāla, ke ua te ke toi whaingata ia, taim te ke whiha ua ui toko ni mai ka te au. Taulahi ene ta nofo pe i wawa, tō lahi ka whau mo alu, ka kou kei heni pe, ke fua whatongia ma mo tō. Ko ia wawa utaha nima, ko Korea, o mou loto, o mou lotu. Ke tuange mai moa whainga maari, ku os mahina ngai polokalama ia po whai mai. Polokalama whika hiwa eni. E tā noa whakalu fua ke ika noa mika whanua. E tala noa ko wawau, ko gateway whika ulaki ia whakatakuma mata ki tongani, ono kotoa. Ko wawau, ko gateway ia ke tokoni, ki tonga tapu, ke malui, a tongan whakalu fua ka ia whainga mea e hoko i tonga tapu. Ko wawau, ko ia teni hao whake whanua koe ni. Pai makatoko unga ia mea koe wawau tahanima. Wapau ke kei loto pe, ke tau kei alu pe, hala whanonga koe ni tau whaua i he tau. E tahanima me he ririu na e whai he wafe hongo whuru. Koe whiri ia, ku ia awhani maa ia o. Ko pōkama koe ni ko whenga whaka osi atu eni. Koe au mai en ke tō mui ai campaigni o e tau whiri koe ni. Ko Korea, ko ofa, ke tuanga mawhenga maari e mai motuan. E sio mai pē solo, o ki tare atu. O tui ulahi pē ai whiririu aki ai ea i hengai whitu wena o wholau ki ai makatunga i hengai whatongia ke heke. Koe ke toi toku halerei, pe toi toku koe alueni, koe alwhaka o sien. Pa koe tau tapa whaka o sia tueni. Moi whakatangi o whai ki kakai o waptahanima. A te uki ngata mua he solo, kai hoko e te tapo ka mapa pau iahanga whihui. E hawa toko ni mai ke tātā puni aki. E tapo ka rama e honi, ngā opito. Ngā opito, tō whāpea ku whawhiawhia whoki. Hange koe kore koe ko ke whaita mai whakatangi koe ki kainga wa waptahanima. Koe mea kumaho inga whoki ku ki hanga o mai he ahoni. Ke onga na angalo i e tiki nao tolu koe mafte fua ki nao tolu o wawao. Hange koe ngahi whitu u koe ko ke tala noa ki ai. Koe tau ngahi kori si kotoa o ku nau tu ka toi wawao tahanima. Ko tau whare maha ki o ku tu i wawao tahanima. Koe tau mauanga uhila ke tufa ke ngahi whamiri ka palo parema o ku tu i wawao tahanima. Tau longo a aini i he honge pensi ni pa me tuku anga lolo ka moia. I he whetu uko i au mao ka ta. Koe ngahi mea whakataki mamata i wawao o kutu ka toa i he kolomu ai wawao tahanima. Ka ko tui koe ngahi mea koe i au te don ke e tom whake o e toa maa maa he kakai ai hono whiri koe i au mo kautaki ki whare area. Koe ngā ki he tau koe ni ka hoko mai. Mea pako pe whoka kai ke lawa tom wha ai samiti koe na e te teo ki whakahoko i wawao. Ko ngā ke whai ngā he sio ai ke ngā he tau koe ni e nima ka hoko mai ko hae ngā he whakalakalaka whaka ekonomika po tonu ke whai ke haririu pa mo ngā he whakalakalaka ke he pe. Ka koe hae tu unga o ku ke whakaukau ke tau siap te whoki he taki mamata o ku mahu inga o pito hange koe ke whaatala noa ko ia. Ka koe hae tu unga o ku ke whakaukau o ku totonu ia au ngari kei taimile rei pe ke tau tokanga e tau tak mamata pe ko tau o sto mui da tol hange ko tau tala no ke ngahi mea ke o ku o sto mui da tol ki mui fe mau ke tau catch up ki mua ke tau whanonga mo tunga ko koe e tau tak mamata ko ti ke taha i e tā pot lahi ka ki tau tolu i wawao e tau te whakwha tak mamata. Malo solo, koe e whiu i maho inga whukieni. Koe tau whenga whukieni ke kumihanga hi tāri ki he tau palopare ma. Ka koe ngahi ngā ui kotoa pē o ku whai i wawao tahanima. Koe toki kamakama tā haini.
Ko tau whenga eni ke fuse whanua ke au katounga o kum toi maalunga ange. Ange peko ku whamatala e ku tu uta mai whoki mai me wa wau i e tahiwa walu hiwa. Nau hifo mai ke ki airport ki pare ka maa lopa bai hao hato o tahanima pe toko ua noa ki loto. Pea langa mai wakapuna fo ou na e toi langa pe motu ani tahiwa hiwa whaa. Me tahiwa hiwa whaa ki a honi. Koe ha ngahi langa whakalaka kua hoko i wa. O ku makatu unga ia me foi investment gone whai e pure anga i e tahiwa hiwa whaa. Mea pango ko osi e tau e tolu noa ai foi investment i koe ni. Pea ko lere mua private sector ia he langa whanua. Kai tō muia whakahoko whatongia ai pure anga. Ke whakapala nisi mai ai o infrastructure go whe mau. Ke pou ia ke angahinga au e kua whai e o business i tāu taha. Ninka tari no solo, wai ke tō muia, ke tau whainga in ke hiki tō hono langa whanua. Whakatatau ki he tō wholofola ai tamatui ke whakatau a tai nai whakaikano mika whanua. Koe, hiki tō hono langa whanua koe ni, e makatu unga ia, mi hono whiri e kakai, a kau whakafofonga whakapoto, a kau whakafofonga tau kei, a kau whakafofonga o nau ilo pau, mo aihanga palani, o ku mahino tene furihi, a tunga whakaikano mika whanua. Ma kau whakafofonga o ku toa, ke nau au ke whare area, o ave ka venga koe ni, ke teke awa ke hoko ko second gateway ia ki tongan whakalukfua. O ikai tō mui, o whe mau ke whakaivia a wawa, mo tonga whakalukfua. Koe tō mui ia, koe mea ia e kakai o fōi. A kakau tā mai ko tō mui ko mau e kau sia ina ia o tau whanua. Koe kakai ia fōi ngō fua pa hui nau tui whaka o tua nau tolu. Whakatatau ke tuk whanua na whai sias tupo laki i po wano. Ui kai ke whau lao e kau sia ina ia pe mātua muri. Koe kakai ko whiri i he. U wāhenga koe ni whakatoa i tonga ni. Ko nau tolu u nau mau e nau ke o whakotu hanga hi lao. Ke whakatontonu e mea ko kou hala. Whakamāpo opo e mea kou where keu. Pa tari e wholofola kou whai mai koe e tupo wono. Ke mo oni hono tari atu e tō wholofola ko ia. Ka au e tohi la i pepa pe tō wholofola. Ke tupo wono. Pe osian ko ia ia. Alu e tari tō wholofola ia. O ma wahe ia me poini. O wha tō wholofola mai ke tupo wono. Hono whakaawa pe tā puni e whare area. Pe mau inga ia o e whiri koe ni ki tongan whakalukfua. Ilo pau solo. Hoko social media ia. Me upo kalama lahi o ku whai i he Facebook a mo ngahi platform ke he social media. Koe mea ngā ue lere ia ke kakai whakalukufua i tongan. Ke lawa ke nau mui lere u kaweinga. Ke lawa ke nau fua tau. E kau kandidati gogo no mai o malanga i mai a ngahi poini. Mo ngahi palani no whe mau ke awe ki whare area. He wikai te fufu i ha mea ia. Tau te whito ke tau polokarama solo. Koe osi ngā eni. Ko tuange mai i whai polokarama hiwa koe ni. Koe keu te fufu i ha lerei ko rea hanga tonu. O pau ki ha mea ko soatu ku hala i he tō whatongia ai pure anga. Ko hufanga te whakatapu ki he pure anga ko ia lolotonga mo pure anga he kua hiri. Koe ka tala noa ku duia ke tuhifo mo tōki lalo. Koe ku tala noa hanga tono pegu mamahi. A tongan mo wawa whakalukfua. Mahalo te ngata he solo ka e tuanga ka koe. Mahalo amito.
koe me moan fokia koe taha foka tau Paloparema e tampa tau whekuki mo i bako ko tau tolu pe ko ku kawai mangahi whanua lahi muri ai tae mao ngā we bako on ohinga fokia au si whanonga mai ai ho tau kakai ri ake ngai family tonga kana o ka pore fai no fua en na o mai ngai pokala matori vai o peke ka o ke ni ku nga na fenga ke ma o hanga u ke nga ke tu nga fa economica o family ke nga ke hiki i hake ke lava langa haki pare pe ma o haki me alele ka ko me la da hake ke pare ma ko unemployment ki tai ma o hanga we o ku hoko i ke ngai pare ma ka ko se foki ki na ke foto mai foki ngai fa ka ke ta fa ko ia tene lava e ia o whakahoko no whakanga awe e kakai tau si atu ki wawa tahanima ko ngai me ke whanki pisinisi o ku lava koe ke lere i wawa au na me pesi ko toa pena o tolu i wawa tahanima ka ku whewhe ho wakai kia i ne tuhe taini mi ke ngai whakaivia ko ia ku ka pau e whiri ke kakai ki whare area ngā ke te ki whamana tu i mai ka takai ngā ta whaaki ko ia nga ka taha ia Paloparema fe pasu ma whainga wahenga pe ke mao hanga we ka ke lava whakalahi ngai ta whaaki ko ia tēnā monu ia e tonwha. Malo sol. Wange peke ta o Polokalama ki mua so. Ko osi tuku pā te whai hoku le rei taha ke toko ni hoku wahenga. Lai whake ta Polokalama ko tā noa whakaru fua. O tui o tong peke whakafoki metala noa ko wahenga. Ke ko nau tolu te nau whai whiri he aho ua noa. Taha ngai tuku pā solo. Ko whaki hoku wahenga whakawhare area. Mai kakai o wautanima. O whakapōwia i he kau ofisa kolo. O loi solo mahalo koe ki motu ani pe kua lava o rea pe he atu ki he kakai. I tok kempeini koe ni. O lava toa whiunga ke talatu e whaki e wahenga. Kate ngā aue whamaretani pe mai whonua ka o mai kakai o wautanima. Ka uhinga e ku whai e whai lau o ni solo. O sma teu whiunga pe ai teu o whai mai he tau e tolu nima ko ni anga e maunofo. Koe ke whai e ne o hinga o ku ikai teu ma teu ke whai e ne o rea tuaki. Koe whai e ni he ilo pau. I whai lau mo teu lahi o whai mai he tau tolu nima ko ni. Ke u toa whiunga, ke u tangata whiunga, ke u pore ki whatongia pa whai lau i hoku sino mai kakai hoku wahenga wa wautanima. Ke u hoko ai whai lau koe ni. Kovi nā niti whaka o tua ia mo nau tolu. Ka nau tuangi maha ku whainga maari. Ke hoko ka mo tua ngā ui whakasewa niti ma nau tolu. Pe whaki kotoa atu e ku mea kotoa. Monu ia kotoa i hoku wahenga whakawhare area. Ke toko niki a ke kakai masiwa. Toko niki nau tolu. Ia no whakaivia nau tolu i he nau ngai whia mau viviri. Ano tuwha te sirini ko ni ke kau ofisa kolo ke nau whakatupu sirini ko ni. Koe tau mua solo ke a koi e kakai wahenga ke ua te nau mui whalala. Ke lawa ke hoko ai fwoi whakakau koe ni. Ko ka whakawa e mālohi ia i fwoi tau e whaa koe ni. Ka tuange mai e kakai wahenga ke hoko ko nau whakafufonga. Ua noa ka alo tau e walu pe tau taha ua. Ko sio latu roto pe ke tupu e sirini koe ni. E hoko wahenga. Ko taki mua. Tā si pinga. Ke sio ki ai toinga u wahenga. E taimi o whai lau mo onia ha whakafufonga. Ko ne ofa i ke kakai ono wahenga. E iai whoki me ku tui solo. O si ai konga kere o wawau tahanim. Ke langa a whare whakakolo ko nei afu.
ke hoko e rafu senta ke whakangau e i ai kakai tokola. Ke hoko ai konga ki lalo senta ko ni. Ke lawa u pisnisi ki kau tonga ke o mai o kamakamata ai. Ka tahe ngai palparema u whenga ngai mo loto nei afu taimini. Ko ose u kere kere, osi me u whare ia no mau he kau siaina. O whaingataa ke mau hato spacey e loto nei afu taimini. Ke reni i a tau kakai tonga ke fuatua hanau ki business. Ko taimi e langai e sentago ni e tuange pe spacey a ke kakai tonga i huwahenga. Ke whakaivia at nau tōku. Ngai whakaivia ia o whe mau ke tau whai ke lava ke tokoni e kakai tonga ke nau whe au auhi me ka wesia. Pa whakotu ma call center ke ngā ue ha toko te au. Tai veti mai ai u tari telefoni ha u kau tahalalahi no sila a Seria bu Amerika. Ke taria pe ia me wawa he ko sai e interneti. Iei me kei polo whika ua o taki mai ti sema. Ke lawa ke hoko ngahi me a ngā ue ko ia. Ke teke a ke langa whakalaka. Ngahi me a ngā ue ko ni solo. Ai hau kona kei polo whika ua mo Starlink. E toko ni ia kono langa whakalaka. Wa oni whakalufua. Toko ni ke mlai wakapuna. Toko ni ki whare mahaki. Toko ni ke he ako. Toko ni ke he ngahi businessi. Pa tau whenga whuki a koi e tau whanau. Ke nau lawa o mao mo ui. Ia no whaiha whanki se vesi ke o whakatau atu i e interneti. Koe anga e whakau solo. O ofa pe o ku whanongo mai. O si ka inga wawau tahanima. Me ka inga aho me e i utui. Tuhi a whitu mo kirikiri te fua. Mapo talau mo ka inga mi talau. Lawaki mo ka inga mi masila mea. Pehe foki o ka inga mi toula. Kolofo o. Whalareu. Funga misi. Kau maha ku ka inga mi motu. Ka inga whakatulolo. Mo kau ola. Ko nau osi hiki mai o nofone afu. O Korea. Ke mo omiho mo foi whiri e ahawa noa novema. Ke ave motu ani ke hoko ka motu angawe whakasewa aniti maa mo tolu. Mapau mo ofa e he mataha mo whanau. Mataha mo mokopuna. Pea mo ofa ke tau hango hao whaki whakalu fua tongan. E whi amokaki e tau patseti ngā au e pure anga. O mo ofa mo toa whiunga ke tau tokoni ki nukua lofa. Ke totonge ni mangiau miliona no tutua nukua lofa. Koe ngahi nau whaka otua ia o sihange otua. O whaka nau ia tau tolu wawau tahanima. Ano whai kona tuk whanua ai po uano. Ko tui whakapapau ko tau whatongi ai. Ko mala ia ka tau tolu. Ka tau sio ke. Kai ke tau sio ke loloto. Ke whatongia whaka otua. Ko whaki mai o whaka inase ki tau tolu i wawau tahanima. Ke hoko tau tolu koe kakai. Ke tau whiri atu ha whakafofonga. Ke ave ho moude o. Ki whare a rea. O kai ngata pē. Ke toko ni i mou tolu. Kai toko ni a wawau whakarukfua. Tau maa whoki a tongani. Hono kotoa. Mahalo so. Tom Franco, whamaro atu i he whamatala koia ko ke whahoko ki he tuunga koia o ku iai ngahi mea whaka-ekonomika ko tuke ngahi prokalama lahi koia ni ko ta Austara noa ki ai. Ka tau te whito ki he whailau koia ko ke tuku pā ki ai ke whoaki kotoa o wahenga. Pea kua silo i pēia he ka inga
Koe ngā koe tuku pāni ko ke whakahoko. Pe ko pau ke whakahoko tuku pā ko ia. O ka pau e whiri koe ki loto ko wāhenga e wahe ia I he ngahi kosilia whakakolo, pe kau ofisa kolo. Koe ngā ke nau whakatupu a ke hawangi I paanga no, pa whaingi ni ngā wepehe. Ke haolatu mo e wahenga tau hoko, alato tāna ki atu ki ai, alatu mo e wahenga, o a o ke tau e whā ko ia, o e fwoi te mi ko e whiri ai koe ki loto. Tau seo mai pe e whiha ai ngahi paanga ko nau lava whakatupu. Ma kehe me paanga tokoni ko o mai he wahenga tolu kilu ni mamu, pe ni tolu kilu ni mamano, pe tolu kilu, o tāna ki mai, ma kehe me ngahi tokoni, e ala o mai, whewhe ho whakaukau ki ha tuunga o ku whewhe tuunga ko koe hono whai tokonia, ko sia ngahi kolo I tonga tapu, o ku aena ngahi project hanga tono pe ana toria me ngahi puri anga ko sia ina, ko sia pani ko whea te ngahi puri anga, o ku wai pe na ngahi ango nusila ko aseria, tata te whito ke ngai whia maa ngai kolo ko ia kuna au. Me kore hanga tonu pena toke ngai puri anga ko nipe ko osi ai ngai kolo ia. Poka ngai wāhenga ia I tonga ko whatoka ngai. Koe ke ufu maa lele ki wawa o pe pena whewhe. Ka ku whewhe ho whakau kau ke ta whaaki ko ia ngari whai ngofua pe e ngai ta whaaki ko ia ke ngai kore ke ngai whanua ngai mea lalahi. Tata te whito ko kolo muaba mono. Whingai ke hiki ki olunga. I he tafa ak whatak mamata ke te whaafo o whang. Alo sol. E whiu I mahu inga whoki ia. E koe taimi ko koe o te hoko ai ka whakafofonga whare a rea. O me omi rewa e whainga maari e ki he ngahi matapā ke he kona o ke whakamatala mai. O me rewa e whainga maari e ke te lawa tala noa hanga tonu ki he chaika wa agona koa sia pani. O nau tokon whakapaanga ki he community project ki. Te lawa ka noa ke tīwheti a Seria. O ke haikom Nusila, o ke Piskoa me Amerika. Lahi ngahi project ke he ia. O ku mao I he tangata whakafofonga. Taimi ko hoko ai koe whakafofonga whakawhare a rea mono wāhenga. Koe vai peha whakafofonga ia. Papau I kai ne lawa whakatafe mai ha paanga ma kehe me he tolu kilu ni mamana ko mai me whare a rea. Koe taimi ko te hoko ai koe whakafofonga. O ne omi e ki he ngahi. Whainga maari e o kutoe lahi ana. Ange pe ku whakataha mo hai komu a Seria ka o mai tokon pare mia a Fisi e ki foi waha a taimi kon koene nau a ahi ngai ki wawao I whakataha kona South Pacific Tourism Organisation ni. Ne mautala noa ki he mea la whikau aki mo e airline ni. Whikau aki mo e ngowe. Whikau aki mo e takmamata. Na e nau pou lahi ki he palani ke he nau whakamatalanga nau tolu. Pa mea bene nau si I tala mai ka te au solo ofa pete ke lava I he whiri ko na ahua noa Novema. Mahino ka mau tolu ia a ngahi ngā au e ke o si lava whai. E mau maasi o tonu ai pa mau maa nofo tonu I ngahi ngau e anga ko ia. Ko tā noa mai ne ka kai maalunga me e ufonua kehe solo. And I don't want to blow my own trumpet. Ana e o mai ai kau pare mia e toko taha fitu I he wafe maa fitu. I Pacific Forum Retreat. Pato e o mai ai kau pare mia e toko taha fitu I he wafe wafaa. Pato e whai me whakataha kone South Pacific Tourism Organisation. Na to e o mai ai kau minister takmamata Pacific. O kumahino ki he kakaia koe ni solo. Ai nau o mai ki wawao o sio tonu I he ngā aue ai private sector. Pea ofa pe solo
ke mahino e ka kai ko wahenga koe ka toki foto tu ha ke pe ai foi whakakau ia ko ia e kempeini koe ni. Koe tau ne fiha e ku ngā ue i mai. Koe tau ne fiha e ku visone ki ai. Mo e ku whakakau ki ai. E lava e wawa oni o di riwa tonga ni whakalu fua whakaika no mika. Pako tui koe tari no i ki ai. Koe ha winga na whai mai ai Pacific Forum Retreat e wā whi mā fitu. O mai ai hakakau pare e mia toko ta fitu ni wawa. Koe whakataha koe au whai whakatau ta fitu o whanua ta fitu kau ki ai. Panau te o mai i he wā whi ua whā. Ngari o ku iai ha foi le rei po ka foi masani o ku mao e wawau na whire he pure anga ke whai mai o tu whakataha ko ia ki wawau ni. Wai ka foi mohe misi me o koutala noa ki eisol. Ta o ne tolu ni mai ngā wei mai whi whakau ko ni. Ma te mate ke whakau ko ni ko ku ofai wawau. Huinga ko pore taki ai ko ofa ki wawau. Anga hala e ka te au ka sio kita pe ko ki whamiri mo ki le rei pe ke nofo pe u le rei ko whamiri. Ka ke wala whakalu fua atu. O ngāwe a ke tare niti uhangi e ki o whoki mai maa. Nā whai ange pa ko tui whakapapau sol na ko uhinga pēna e te whakaloto lahi e iau. Mo omi ai ongo maa lohi ki te whiri to whare area koeni. Ke oa na wange ko tama koe na angia e whi tare niti e taha. O alo tanu e tare niti ko ia. Maka tōnga i foi mo e whakapiko. Ko whakangata koe no ui tau tolu ke maa mani ko ni mo tau ao ngā solo. O lilo ia pa puri ka tau tolu. Ba paurewa ko tau tui o tua mo tui maa lohi. Te tau ki ngā wei pe ngā tare niti ko ia. O whakafoki pe langi. E tau tamai he wani. Na ne whoki mai mo whakoloa tau tolu. E mo ui. Te ngata te so. E to wha ku mahino apito ai whatala noa koe ia whahoko. Ka koe iloi beka tā. Ko ngā ku mahu inga pia mo e whamatala koe ia. Pa mo e tuku pā ko ke whaki ki he wāhinga. Ka koe ngā ke kore mo ki ke whama opo mai tā polokalama to wha. Ngā ka waha ngahi mea ke loto ke apilo ki he wāhinga whaos. Ki mua ke osi e tā polokalama he ahon. Ko wate whainga maari koe ni ke te koe. Māloso. O tuku pe whakawheta i ki he o tua mawhi solo. Koe. Pakoroa tau tolu a ngaki painga maari ko toa pe. Lava ke o mai taua ke ta whai e polokalama ko ni. Polokalama ni whikahi wāin. Ke hoko polokalama ko ni. Naka polokalama ni atua i hoku reo. Hoku lau maari e. Ke hu ke loto whare ho ka inga wawa utahanima. Na asia toi hawhainga hongo whaka o tua ka nau tolu. Te una osi whakamoni o sio tonu. Ke ngā aue me whi lau o whai. Hange e peko e lau o ase wholofola. Papau wai ke tui ke whakamatala. Pea ke tui a ke ngā aue. Tau e ne whiha no whai e ngā aue ko ni solo. Pea wai ke te pūri ei wawa kahanima. Kore ta mō tolu. O ka i ngai wawa kahanima. Tātou pūwen. Ke mō o mai mō haku whainga mahari e tau whini ko ni. Ke hoko ko tua whakafofonga. Ke whakafofonga i le rei mō tolu ke whare area. Ke hoko e ta COVID-19 ti. Ke haia ki pō wono mo e tuk whanua. Na whai piasto pō ulaki. Ke hoko a wawa ke whanua tene ririu whakaika no mika a tungani whakalukufua. Pe hoko a wawa
whanua ia tene whakamā opo mai ki ai. Tuk whanua mono awea a tō ngani whakalukfua. Ke oa te tau whakawhalala ki he ngahi pureanga, kai tau whakawhalala ki he eiki, ko ia tene hao whaki tau tolu whakalukfua. Mahalo au pito. Mahalo pito tō whamalo atu I he lava le koe ta polokalama he ahoni, lava ke whakakato ai polokalama koe ko ta whahoko, I he ngahi kawe ngā pe whawhiawhia ke te au, koe ngā pe koe hae ola koe whiri ta whaamu, aku ke tō pule lulu, hanga wawa tahani ma awe koe, ki whare area ke whakakato ngahi kawe inga kotoa, ma ngahi tukupā koe ko ta osi, tala noa ke he ngahi polokalama koe ni ko ta whoa mai. Pea o ko whawhiawhia whoku ngā kui loto pe polokalama he tau YouTube, pea mai Facebook, ke hani ihi ku ke loto tata whito ki hakatopo whanua, aunga ke te koe polokalama whaka-ekonomika koe ni, ngahi whakalakalaka whaka-ekonomika ki he ngahi whekumi ku mō whai, koe polokalama koe ni te ke lava o ngawe aki, ke wakai ki ai mo ke whanongoa ki ngahi whamatala maho inga koe ko o mai. Pea wate tala monu tom wha ke te koe, I he whiri koe amanaki hoko tō peluru, ko hae loto o kakai pawa tahani ma, ko tā whemare pe ko whai hatale rei taha, ke o atu mo wha o atu ka tiki nā tole ngai pōpō aki. O watu tō wha, ma tala monu atu ka toki sio he o lahe tō peluru. Malo, o watu. Whamalo atu e kainga I he lama ke mokau mai, I he polokalama koe ni kuma whahoko, pea mo e candidate whiganima, tom whapaea, I wawa tahanima. Ma kore atu ke tiki moto, ko e tuu ia ai whika, candidate whiganim, I wawa tahanima. Mo whiri a tom whapaea, ke ni hoko koe whawhawhonga ia, maa ki tau tolu, e tau wahenga I wawa tahanima. Ka mo mea, tau tō ki whilo mo aki, I he taimi ka hoko mai.